Rufosina rero wamamaye muri filime Umuturanyi yambitswe impeta n'umugabo we. Umukinnyi rero wa filime w'impundu Sandrine wamamaye nka Rufosina cyangwa se Nyiranzayino muri filime nyinshi zitandukanye, harimo nka filime Umuturanyi yambitswe impeta y'urukundo n'umugabo we Bugingo Janvier, bamaze imyaka 11 bakundana. Byabaye rero ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 28 Ukwakira 2024, bibera ahitwa Ahava River mu mujyi wa Kigali. Aba bombi rero bamaze igihe mu munyenga w'urukundo, ndetse rero uyu mugabo yashyigikiye igihe kinini impano ya Rufosina, kandi rero bafitanye umwana w'imyaka igera kuri 9. Mu kwambikwa rero impeta, Rufosina yaranzwe n'amarangamutima, ariko kandi yishimye cyane. Yishimiye umugabo we rero wamurutishije abandi, anamushimira cyane. Rufosina rero yavuzwe cyane muri filime hanyuma yuko ashyigikiwe na Karabutoni Kiboke, akamuha umwanya wo gukina muri filime ye yitwa Umuturanyi. Ariko rero aherutse gutangaza ko yavuye mu bakina muri filime ku mpamvu ze bwite, ndetse rero yatangiye urugendo rwe. Uyu mugore rero ariko azwi na benshi binanyuze rero mu ikinamico n'ibindi bikorwa bimuhuza na benshi. Muri iki gihe rero ari mu bahataniye ibihembo mu iserukiramuco rya Masharika. Izina Rufosina rero ryatumye amenyekana muri filime ari gukina, yatumye amenyekana cyane. Rufosina rero akunze gukina filime avuga ururimi rw'ikigoyi. Rufosina wabaye umukinnyi muri filime Ejo si kera byamufashije kumenyekana. Ati akantu nyina nkubitana imigeri Seburikoko, imigeri canga imigeri, ako kantu rero naragakunze cyane. Agafite urwego kashyizeho kuko kahererekanyijwe cyane n'abantu bo hanze. Bagiye bamamagara bambaza bati ese usanzwe ukina karate, ni gute ukubita umugabo agahunga, bimeze bite? Uwimpundu rero Sandrina yageze i Kigali bwa mbere mu mwaka wa 2007, akaba yaratangiye gukina filime mu mwaka wa 2009. Yahawe rero ibihembo 2 mu Rwanda nk'umukinnyi mwiza wa filime w'umwaka wa 2020 n'umukinnyi mwiza wabyenda gusetsa w'umwaka wa 2020. Uvuga ati muri umwaka wa 2020 yaje kuba twari ibihembo bigera kuri 2 byose, igihembo cy'umukinnyi mwiza wa filime ndetse n'igihembo cy'umukinnyi mwiza wabyenda gusetsa. Rufosina rero amaze gukina filime nyinshi cyane zirimo Papa Sava, Seburikoko, Ejo si kera, Umuturanyi. Akaba akina kuri ubu ngubu ari gukina muri Big Mind kwa Kiramani. Hanyuma rero Bugingo Janvier yambitse impeta y'urukundo umugore we w'impundu Sandrine, wamenyekanye cyane nka Nyiranzayino cyangwa se Rufosina. Hanyuma rero Rufosina yashimye umukunzi we rero wamuhisemo cyane akamurutisha abandi mu myaka 11 yose bamaranye. Aba bombi rero bamaze igihe mu munyenga w'urukundo, ndetse bafitanye n'umwana. Reka rero ngushishikarize gukanda subscribe wowe utarayikanda, ni igihe cyiza cyo kuba wayikora. Karabutoni Kiboke wakoranye igihe kinini na Rufosina muri filime ye Umuturanyi, yashyigikiye aba bombi rwose, yarahabaye ngo aze abashyigikiye. Kana subscribe tubane ibiganiro byacu by'ubutaha. Uwo mwanya wo hasi wa comment ni uwanyu, mwandikamo ibitekerezo byanyu mwisanzuye. Na hanyu rero mwandika ibitekerezo ko muba mwumvishe inkuru tubagezaho, ibitekerezo, inyunganizi, byose biratwubaka bikadufasha gutegura inkuru z'ubutaha. Reka rero mbabwire ngo turabakunda cyane. Ciao ciao.